Reci mi, da li postoje u Africi neke ta plemena koji su kanibali u biti? Znamo da imamo u Južnoj Americi, da. Da li postoji u Africi? Da li se susretao sa tim takvim plemenima u biti? Nisam, u Africi nisam. Ali ih postoji, 100% postoji. Kanibali ti obično žive u prašumama, Mhm. našom dubokim džunglama. Na primjer, ja sam uvjeren da su neka pigmejska plemena u Africi, da su kanibali. Nema ja tu dokaze, ali mislim da su takvi ljudi, znaš, što žive u džunglama, oni su baš kanibali. Tako su ti kanibali svugdje po svijetu, prašumama. Teško je naći kanibala na planini i u savani. Znaš, oni više vole te džungle. Jer tamo je, koliko god ima hrane, jako je teško loviti. Mhm. I fali proteina. Recimo u Oceaniji, Polineziji, tamo sad imamo najviše trenutno ima ovih kanibala. U Južnoj Americi kažu po Amazoni, ja isto ne mogu reći da ih ima, nema nikakve dokaze, ali za Polineziju, Mikroneziju, Maloneziju, taj dio između Azije i Amerike, ta otočja naši vamo ispod Azije, recimo između Azije i Australije, Papua Nova Gvineja, Solomonski otoci, tu ih ima, 100% ih ima dan danas. Što nije ništa normalno, to je njihova kultura i to će uvijek biti tako, znaš. Možda je čak iskriveno, znaš, ne smije se više po zakonu, Da. znaš, ono, njih čak zakon nekad stigne, ali kad pojedu nekog stranca ili nešto, dođe im glave, ali uvijek će ga biti. Pazi, na čitavoj planeti je postoja kanibalizam. Znači, nema naroda na svijetu da nije ima neki slučaj kanibalizma. To je tako, kad te uvati velika glad, neimaština, ljudi idu u ekstreme. Za doba velike, čitao sam u jednoj knjizi, ja imam knjigu, jedno ljudožderstvo na planeti, super zanimljiva knjiga. U doba velike gladi u Rusiji, u Sibiru si mogao kupiti polutke na pazaru, ljudetine, kužiš, ljudskog mesa. Tako da, nije to ništa, znaš, jednostavno kad te život prisili na takve okolnosti, postaneš ljudožder, znaš. Kad bi ljudi imali neku nesreću, avionom, brodom, znaš, nemaju šta jest, oni prebjegnu u ljudožderstvu, počinu za preživljavanje, počinu jesti jedni druge, znaš. A ljudi koji žive u tim prašumama, oni preživljavaju na dnevnoj bazi, znaš. Nema tu nikad ne znaš šta ćeš sutra jesti. Da. Ne možeš ti otići u neku Konzuma i sad ću kupi ja, 10 deka murtadele, ne može. Da. Tamo jedeš, ako ne uloviš, ne gladuješ, to je tako. Da.